که در روژه دارنه امی بگرن دست سروانا راوستن یک شی نوروز پشتی نوروز هلوست نوروز دیار بو بشتربون دیاره او اف بشتربونا نوروز پیکاتنا نوروز هلوست که دانی ارته او هلوست دی باندوره که چوال دمی او لعالیا بکه امی بمیوان خوی هشرا وانا شیروه بکن هر هم بجارا دنجیم بجارا هفکاری حکومت هرما فدرال کردستان او پدک ببورینه AKP حکومت AKP و MHP'ye divan demin davida çile Almanya çeşili Antalya Türkiye hevditinin rayadarın rehberiye herima Kurdistan'ı o Türkiye pek hatın divan hevditinin da çatın haberdan yen ku hatın parvekin o yeku natın haberdan de paşperde da çe hişmendi heye evanajı de mijara şiroveya برنامه مبین به میوان می هیجا برای سینان چیفت یورک سروک پارتیا کمونیست کردستان میوان می خیراتن سرسرا سرچاوا برز سپاس دکم سپاس خوش مامستم نوروز پیکات و نوروز دا به گرمایا نوروز دا هم بخواد ناو دا بو و شوپان دا و وکا پارتی وکا کس و نوروز دیته و پیکاتنا نوروز و چوادیت او نوروز جمعه و رایا گشتی را گوته چه سپاس دکم شحمو تماشاوان را سلاو و رس هر نوروز جبو گلی کردستان گرینگه مساجی وی گرینگن ده نوروز ده 2022 هر زیده گرین بو هر نوروز جبو گلی کرد وک دوینیا آرانه یا گووند و سیاسته گلی متنی رانه و گوونده مساجی خواهی سیاسی زلوره داده و دستینه بله جبو وی نوروز ده 2022 جهیرا 4-5 قالا دا گور نوروز بری هر زیده گرین بو مبخو لدو باجارا وک چاوداری مهبون یک رحایه از اخطوان بامزاتی بله و شاوداری مهبون پیشتر شوم لینری یا دل آمده امتوی بون وک اتفاق کردستانی امتوی بون پیام اکتا و سرید از قاندی بین ساعت نیوک زیاد ناو گل دابون حوال من ندشون هشتی جبوناوی یعنی چاوداری مه باش ده جی دابون بله یک متشتک دی پولیس دستی ده چه هات آستنگی درخست که گل به گرسهی تب نوروزه نبه بله گلک آستنگی درخستن دو سه باریر شکر بون و که ام بین بو که گل نگیجه قادا نوروزه هر آستنگی درخستن و که ام بین دست پی که ام بین پرافاسونی کرن لی به هشمندی گل و خورتام و که ام بین به هلوست نوان آرامی او دست پی که ام بین هولدان پرافاسونی پیشیان بری نه مساج نوروزا ده 2022 یکم او بو که آکم دید به هزارم به سر هزاره به میلیون تب قالا نوروزا بون چه گوتن که گلان و 100 ساله به تیبتیز ده 2015 ورده بله او خواست زور دستی بر سرمه پیکانی او خواست وکم بین تمثیلکار ما و لسر وانا ظلوم کرد ما شارداری خو وکم بین هل بجارد و قایم تایم کرد جارک دو ما ام بین نامزت خو وکیل خو هل بجارد و گرتن آبتن هندر پارزبندی آوان را کرد و هنجی را دکن او خواست ظلم گرتگه وقت هندر دا بخواست ظلم او جمعه بود درد بو کل آوه به میلیون امهاتن قاده بر او جواره کل به مسی خجواره خار نکر او مساجه گل یکم او بو او گرین بو یعنی یک دو گوتن اوخ گل جید قاده دا جوان را وکم بین برسی وکا باشتا گو عمل ویدارینه مسی و خانه تفان ام خار نکن بر او جواره با دردو کل یا دو امین دما که درجه با چند سالن بگن امپری لسر دوین شاه گنگشی ها تن لسر ترکیه لسر ورکن بین نفشا کردان نه لسر جهانه
لسر نفشا زه هي لسر یا کردا زی هبو و نفشا زه کردا هلوستاوی دهلا سیاست ده اچوا بو بله جوان نو اینو نفشا نو لی تشتک دیت وقت بشابداریا خول الروح والآمده و خاندی دست مهات ما وقت پرس کر ملی نوری لباجار دنازی وسه دورا سدیرا هفته نفشا زه یا کرد بشتاری نوروزی بو او گله گرینگه جبو پیش روزا دوزا گله کرد بله گله گرینگ بو چه پیامدا نفشا زه کشا دوین یا گوتن که هون سرم گلک مناقشه پیک دینن گنگ لیکولین شرکن و کمین هلوستا نفشا زه چیه یا چنه وای القادا آمده ما القادا وانه ما یا استانبول ما یا رحای ما لهر داره ما یا قامشلو ما یا ام بین اوروپا ما هلوستا من دیاره از کردم کردستانی ما اولو دوزا آزاده خو پیشیا دوزا آزاده خو ما جبون آوه او دیار کرنا هلوستا نفشیجی گله گرینگه گل سروی مری بسکنی سیاست مدار ما لیکولونی ما لسروی ایلامی بسکنن و وکن بین انجام درخن سیوی لآمده حتی ام بین استانبولی بله مساج کده هبو وک براتیا گله لقادا دا پیکات استانبول راسته گرانی استانبول İzmir'i وکن بین لچکره و گرانی جرده گلی کردو لیبلی گلان می دیجی ترک و عرب و آسورو و ارمنی و اونازی دته داون اوزی پیامک بو مساجک بو براتیا گلا دقادان دا وکم بین پیکار گل اوزی گله گرینگه تشکی ده بو اتفاق کردستانی یکم جار 2022 دا سه وکم بین مسئله گرینگ پرسه گله کرد مسئله گله کرد برای گله کرد را وک اریکرین کر وک خست رفراندومه ام بین همو برپسیار پارتی می اتفاق کردستانی نه گروه پارتی ده درکتن اوی ده شیعه سردکه و بنابه ما حواله که مخان گوتن که سه خاصین ملورن یک زمان کردی وک ام بین هر روز ده بین آسیمیلاسیونا بین پشافتنا مزن یا نجات پرستی ترکیه ده بله دخوازه ما اوه که زمان ما همو اتفاق کردستان اوه که زمان کردی بوه دبستان حتانی زانگه بوه زمان پروردهی بوه زمان فرمی هنده بیشنره یک او گرین بو مخوزی نال رحیانی زمان دو دیوی گوتن و 100 ساله و وک ام بین دولت رژیم ترکیه آنادولو کردستان وک ام بین بره زویه گلانو وک ام بین باوریا بو آنادولو کردستان او 100 ساله سیاست یک دولت یک ملت یک نظام آل یک نظام دین یک نظام زمان او دوینیا اوی کر به ترکیه دوین شورخ کر یعنی وک بله حلاندن یعنی بله بانگا اتفاق کردستانی اوه که جو کردستان را آزادی جو ترکیه را دموکراسی دوی ریده ام دخواز ما و که هونه بیجن جو کردستان را آزادی جو ترکیه را دموکراسی او اری کرن او گوتن دخواز ما و که ام کردستان و آنادولی ام دخوازم بکن زویه بخشه گلان و باوریان او گرین بو دخواز کردات او تنی دخواز کردان نه روزابه کردستان شو خسریا کردستان zaten پیمانوی اوه و دفاقتو fiilen کرنه زویه و هکم بین گلان و باوریان باشوز دویلی دا گاوه گرین گافتنه یا سیامین اوج گرین بو و لسروی گلک نابر سیاست کرده جاجارا لهف کرن شی ند بو مثلا اوجالان و گرتین سیاسی اتفاق کردستانی به هبرا گوت که ام دخوازن سری دا اوجالان همون گرتین سیاسی را ام آزادی دخوازن هم دو بیجن چه اری گرین بو اوج گلک گرین بو
24 سالن دهندر ده اوجالان و سروی تجدید گران هیا اتفاق کردستان گفت که او مثلا ما گیش کنه تنه یا DPP یا HDP نه او قانت ما گله گرین بو او آستانگی اکل هولی رابو نابر سیاست گله کرده آزادی جبو اوجالان تنه مثلا وکن بین پارتی اکنه نه مثلا گله کرده 24 سال döndürdüler ser tercihte. بله Ya paşi bakın bir Nevruz'da çi peyamda, çi mesajda ittifaka cumhur o ittifaka milletra. بله Acı girin bu. Çi da ittifaka cumhur ra got ki bakın ben diyor asiye khar ki mecul bu. بله Mecul bu ka teşekkür çi encamda. Mezat ve zor desidan aha kat jitara mesaj edin, peyam edin. Dedin ki emri vedarin Türkiye. Tehel bijetana peşvat an asayda tekeri lebeli emri vedarin. İttifaka millet ratışta got yani bu huntenle amede gotine başta bejin. O vakt düğün gühemere hoşte lebeli hundu vedan Ankara hun tişkildi bejin. Le amede rast bejin le Ankara şaştın. Kada Nevruz'e jvara tişteki dibêje. Gelê Kurd, gelê Kurdistanê dibêje ki mesele tenê zikê tenê gotinê wê baş zikê me têr nakin. Eger hûn gav nabêjin, em anahtarin, em kilîtin Nevruz vayî eşkere kir. Ji bo vê mesela Kurdistanê de divên ya li ser mijûl bûn dosya xwe vekin tenê gotinê kiryarê ve çinin hûn me îqna nekin em nawinerî. بله برز evana evan peyamana peyamin ku ve gring binêwana xêz kirin di Nevrozê da hatin dayên evaya de bandoreke çewakî di pêşerojî de li aliya bike em bêjin de desthilatdariya AKP û MHP de ku her nekî derxîne holê ya jî bide ponijandin ne de ponijandin û dîsa di siyaseta Kurdî da em bêjin evaya bibe nefeseke ya yekîtiyê û em bêjin siyaseteke nû ya pêkanîna salê. Spas. Min nivîsa xwe de jî nivîsandû zaten ya yeni yaşamda. Peyama Nevruzê ya giriyeka di. Belê. Eka di. Wek hûn dizanin devletê berê gotin ji Kurdara li serê çi ya megerin werin li deştê siyasetê bikin. Siyasetê bikin. Hatin deştê, li deştê siyaset bihêz bû lêbelê va demeka dirêje û paşiya wî va heft salin li siyaseta deştê dixwaze nefes wî bibire. Belê. Kes li derve nemîne. Sivê digre êvarê berdide, sivê digre êvarê dikerin dur. Newroza 2022 doğru da mesajek da gel û da herî zêde da ittifaka cumhur ya millet. Ji bo yani Newroz tenê veke bên qada govendinine qada siyasetê jî siyaset ra sivîl ra qada wî ferekir Newroza îsal. Bîna wî ferekir. Yani hêz de qada sivîl. Go mêzeke milyonan bi sed hezara milyonan gelan li paşiya wenin, li piştî wenin hûn bimeşin. Ji bo wê qaneta me wekî siyaseta sivîl ê Kurda serîdeyê Kurdan û hemû yekem bên demokrat, hêzê demokrat soreşker êl di Newroza 2022 dan wekem bên encamê girîng bidin pêşiya xwe. Belê mesaj li hikûmetê îttifaka cumhur ez hebû. Tesîra wî li ser îttifaka cumhur qanetê me bû ê bibe. Bîna tiştekî heye. Vek nişetên tiştekî nû henin ki em bên hîn nişetên lêbelê îtimala evekê AKP rêya xwe bi MHP re veqetîne. İhtimaleke hûr heye. Çi neşet henin wetê nêrxandin gerek ser wî merî biskinin. İlla dên burge wîsaya ne wîsaya gerek em bişopînin mînax ji bona Kurda 40 salî em bên divên ya baraş bendava rêzê kir dihê de xistin. Kurda bendav xirav kirin de çûn kirin mesela wana. Kirin mesela HDP, MHP. Yani ew neyde bin bendavê de bimînin, bin barajê de bimînin.
Erdoğan yek eva da berçava. Duddu ve kemen ittifaka şey AKP لن هلبس نوروز نری و 7 سال نخوا زور و زور دست به میلیون انسان لقادانن و ناویه راو بنداv درخست هفته مهفه به سر خو کانه و بنداv درباز بکه پیویسی ای به AKP را تنبه یعنی او نشیته که AKP ریا خب مهفه را وقتنه تو بسر خو کانی زاتن باراجی درباز بکی کرم که ام وقتن لهده او احتماله که لیبلی هین پیشی در راست و راست نه بلی اما قانعت ما که نروز 2022 تاثیر وی هر زیده لسر اتفاق جمهوری ابوه لسر هر زیده سر AKP و ناب AKP دا گنگشی که مزین هیا بله دبین که و بار MHP همه حتی شاخته بکشیم بله بله پرسا او که دیسا درباره نوروز دا yani Nevruz tevlîbûne ke bê Kurda jî hebûn. Em bêjin pirtir Alewiya bawermendan, em bêjin bawermendên Kurd, bawermendên Tirk cûr bi cûr tevlîbûn çêbû. O ev weka pêşeng araneya pêşengiya ji demokrasiyê a ji Tirkiye ra meriv çawa kare şîrove bike. Ji bo navê me got yani me wek erêkirin kir bi ittifaka Cumhur, ji ittifaka Kurdistanê bigurînin. Me got hûn dibêjin em divin li Kurdistanan azadî ji Tirkiye re demokrasî. Bele. Wek hat erêkirin em Kurdistanê Tirkiye bikin baxçeyê gelan û baweriyan. Ew peyameke girîng bû çima tenê ji bo gelê Kurd ne, ji bo gelê Türk ne, ji bo hemû gelanê Tirkiye, ji bo hemû baweriyên Tirkiye, ji bo em bên ek wek dibên LGBTİ-yan, ji hemû hêz û weke bin grûp û dervayê sistemê, dervayê rejimê ji bona wan qada Newrozê, Newroza 2020 bû wek nefes bigirin yani bu nefesa boriya nefes ji bo hemûya. Demokrasiya Tirkiyeyê hêz bike Newroza 2022 din ki dîtin ki Newroz li her derê tenê meseleya Kurd, meseleya Kurdistanî ne, meseleyi Kurd û Kurdistanî û Tirkiye diye dikiye rojeva xwe. û hemû dînamîkê wî li ji wê derê dibûn. Li İstanbulê hemû dînamîkê wekem bên ê demokrasî, ê hêzê wekem bên ê Kurd, mesela Kurd, Kurdistanî, ê baweriyê bindest serî da gelê me Elewî û êdina wekem ê Êzidiyan, ê kekim bên Ermen, ê kekim bên Rûm û wek ê kekim LGBTİ hemû vana gişiya di qada Newroz da xwe dîtin, gotin va mezî temsîl dike, va pirsgirêkê mezî, daxwazê mezî diniye ziman ji bo wê wek bû şêlana demokrasiya berfere navbera Amedê û İstanbulê da. Bele. Pirsa ew ki Kurd her gav li du yekîtiyene em bêjin ew ka eniya Kurdî jî ya Bakur hatin ba hevûdû û peyameke xurt jî hem Newrozê dawana û wan jî bersiveke da peyama Newrozê û evayê de bi yekseriya Kurdistanê da netîceyeke derxîne bandoreke çê bike neke. Yeketiya netevî gele girîng e. Dikşe Ebdullah Nehrî Virda bu 120 sal, 140 sal ne wisa. Belê. Em qala yeketiyê baş dikin, gotinê baş dikin, lê belê kiryarê baş nakin. Ew mesela me ye, ew birîna me yê Kurdan e. Em zêder serdiskin yani em dibin yekitî netewî, dibinê eşîra digotin, îrozê partiyê me dibêjin, dibinê eşîra karê xwe, wezîfa xwe peyvîrê xwe nayînin jî, îrozê partiyê me peyvîrê xwe nayînin jî. Em hêvîdarin ki Newroz divê lê de bûye wesîlek. Ew sê peyamê girîng bûn hinek asnegî li pêşeroja îttifaka Kurdistanê lolê rakirin. Yek mesela wekem li Tirkiye demokrasî tu dibêjî hinek partiyê me, herî zêde hinek ve kadroyê me, însanê me, em rêzdarin bi fikrê wan re, wekem bên netewperwerin. Dibin ya mûyê wan ve gij dibin yani. Wey
بله ام دزانن که دیروکا کردان دا کردستان روجاوازی یا روجلاتزی یا باشورزی دوگوتن عراق را دموکراسی کردستان را اتونومی نوست بله ایران را دموکراسی کردستان را اتونومی سوریه را دموکراسی کردستان را خودسری ترکیه را دموکراسی کردستان را وکندن خودسری özellik بله در فت هشمندی گیاده لی حکومت باشور دا پارتی دموکرات کردستان دا پارتی یکتیان اجتماعی کردستان دا هشمندی وان دا عراق را دموکراسی کردستان اتونوم دی لبله در فت دین بخواستن دولت تصرف خواه بکن او تشکی دنه لی بله دموکراسی بونه ترکیه شکرده را گرینگه ام باش دزانن که بله مصطفی برزانی چوال روسیه وگریه لسجبه وگریه عراقی لعراق داربه چه بود دربه لشکری دربه که وکندین دموکراتیک بورژوازی چه بود بانا برزانی کرن وگریه کردستانی اگه او چه نبونه نکنه وگریه نه جبوه تاثیر ایبر سر اتفاق کردستانی بوه گرک بوه ام بانا همو پارتی رخصتنی ندکن ام دوی نوروز پیامک دامه گل مساجک دامه گوت که بون یک او ایرو جو دورهلا هر دو پارچه کردستان لهر شرط پارچه کردستان سریده باشور و روژاوا شرط و مرج گله گراندونه بکی پارچه هم سری بسکنه جبوی یکتی نتوی پر گرینگه ام پارتی خمسی کردستان ده سریده ویده بجن ام دیم بچاوی پارتی ایرو ام لی ننرن ام لچاوی کردستان لی بینر بله گرک سپاس برز سینان چطوری پرسا او کشه خوازم کم یا هنک دیپلوماسی هنک جی مجارا تکلیین ترکیه یا به رهبری هرما فدرال کردستان رایدار نویرا یا جی رایدارین پیدا کیرا اوان هفدیتنا زیاد خوازم بویرا شیروه بکم یک جی جوینا دوزده اداره دا یا لانتالیای جبو دیپلوماسیه forma diplomasiye ya Antalya'ya hat darxistin peyvistiya Türkiye bi diplomasiye ke ya ereni ya pozitif re heye ku Türkiye bi diplomasiya Türkiye îro di cîhanê tek çiye derseke peyvîst e ku hebe formeke o sal darxistin gelê kes hêvî dike ku eva diplomasiya Türkiye'de guhertine ki ereni çêvke lê divî formê da Neçirvan Barzanî سروک ارما فدرال کردستان او سروک کومار ترکیه رجب طایب اردوغان هفدیتن کر دوی هفدیتنه دا قالن هبون سروک میته هبون بردف که اردوغان هبون رایدارن کو به مجارن جور به جور ین جیه رنگ به مجولم لوی در جی کردن ev hevdîtina dema marî fotoğrafê mêzeke û daxuyanîn ku hatin dayîn mervbîne ba hev û du merv kare bêje çi xêr çi nexêr di wê de heye Spas dikim ev girîng e Türkiye demaka dirêje têkiliyê xwe cîranê xwe ve devletê dorêla xwe ve dike normalize bike bira bike em duyên baş e têkiliyê xwe li Ermenistanê hetanî vekin bên İsraîl لمصر حتانی و کم بین دولت بنداوه کرده بخواسته نورمالیزه بکه گاف داوش ام وقتی کلی خوی دشمنانتی و اگر دوستانی به دوره لخوابه باشه ام پشکری گرکن بدنی لیبلی دی جیران ترکیه دیانن یا کردستان خسری یا کردستان فدرال یا ایوی گر بانگه ما ترکیه را اوه که اگر تو دیپلماسی دیکی اگر تو دخوازی تکلی خو نورمالیزه بکی لدوره لخوبا دی جیران اتای ماینده هنن گرک توانا را وزی تکلی خو نورمالیزه بکی سری دا اگر اونا دست خاصوی وار درجه تدکن خسری روژاوازی باشورزی تجی دجمناتی لدی جیوانا برده یک اموای بیجن دیوی هفدیتنا وکن بین انتالی اوینا گل کرد ایشان شوا ایشان وک اردوغان yani Serok Türkiye, Serok Komare Türkiye le kabine ha komkri yani aniye berhevde kabine ha helak ya veken ben kabine Türkiye helak ya Kürdistan'ı veken em ben devlet Osmani avabiye o Kürdistan zi eyalata ka deven şey ya Osmaniye. Av
şekle libeli ama şekli giringe mesaj de jibu ve em eşandın az bavarım ki gele Kurd gele Kurdistan'ı başvur eşan. Naha demaka derece liser şerri Ukrayna burada her zede girin bu. Çi girin bu? Şerri Ukrayna Rusya'nın ne? Şerri Rusya ve kan ben tanıştığı da Çin'i و شر یکیتی امریکا یعنی امریکا و یکیتی اروپا و ناتوی حساب وانه هست حساب وقت برجاندی هر دو آلیازی امپریال هنن گور خود شوپین لسر اوکراینه شوپینه او مثلا کدن لی انجام ویل سر کردستان چیه او گرینگ جو بومه belki دور درج مستری دسکینی لی به کورتای از وای بیجم ترکیه جو خو Çima her zede vakt demin navbekariya evidikiye diplomasidike ki Ukrayna Rusya hevde bike şey Armanca ve yani. Yek ev dixwaze desti xwe li dizî hêrişa em bên Rojavayê Kurdistan û Kurdistana Başûr hêz bike. Bingehiya wê dixwaze çê bike. Didî mesela wê giring vak ambargo li ser ambargo çeka li ser min rawe. Sisî mesela derdê wê turizme, turizm demsala turizmi nizdik diye roke peşte açtı çeva bek ve turisti Ukrayna Rusya var mı dere. Em dizin ki bakan hündür به اشکال دیاربکر گفت که ام دخوازن بغداد و شامه بکن آرامی ام حضوری بنوی داره و دوره لاوی کدره ام زانه که روژاوه خسری کردستانه و باشور کردستانه yani gel Kurd baş dizanek ki Türkiye çi arami hani Afrin'i hani Gresipi Serikani ve kemen Şengali doğru ev diğer zaten peşerördeki şubeke amadeti dike ki derfeti buhune heri şahser seri de xuseriye Rojava bike. Şeva debece ki Rusya çi hani seri Ukrayna emzi bini seri Kurda seri de xuseriye Rojava. Ve yek düdüvi tekiliye ve ben liser Ukrayna mesela Gaza Kurdistan'a ya Kuzey'i girin bu. Demek ki derece servi diskine mesela Ukrayna her zede ev derkhiste peşe roje yani Gaza Kurd ya Kurdistan liser Türkiye bir gece ekti Avrupa. Ev gelek nerazebuna dine zaman yani hükümeti ekmen Irak zine raziye İran zine raziye u falanı beyvan. Naha deve nakabeda Gaza Kurd liser Türkiye bir gece ekti Avrupa ve kem ben tekili Türkiye ve hükümeti Herem-i Kurdistan liser ve meseliyetine şopandın. Em dici evinin tekili hükümeti Kurdistan ve Türkiye'nin bira tekili xobi şopinin. Lebeli ev tekili jobu berjandiye gele Kurd te şopandın ne şopandın yek. Dediği ev tekiliyana her çar parçayı Kurdistan'a dedim berşeva nadım berşeva. İro revş ev revşe ki Kijan parçayı Kürdistan, an hükümet Herem-i Kürdistan, an Reverberiya Xuseriya Kürdistan. Beje ki ez geşyaha xullas dikim, ez kaptanım. Gemisini kurtaran kaptanı. Evet. Ve siyaseti bişopine, evizi dibinde bimine, parçayı dibinde bimine. Jibo ve tekiliye ve kembin Herem-i Hükümeti Kürdistan liser Gaza tabi ve Türkiye ve bişopine. Em dijivinin lebeli eğer ev tekiliyana Peşeroz herişa Türkiye li ser başûrê Kurdistanê veke ew nabe. Lêbelê eger ew têkiliyana rewşa xuseriya Kurdistan nede berşava nabe. Ji bo wê bangemel hikûmet Herêmê Kurdistan re ev e ki ez deşiya xilas dikim ez kaptanım ev siyasete nameşe. Baş bizanibin ki eger îro xuseriya Kurdistan ya Rojava têk bûn Swêde dorê vere Herem Hükümeti Kürdistan. Yani İro Kürdistan'a başvur tek bugün dışta sıraya vere Xuseriya Kürdistan. Jibo ve ger Hükümet Herem Kürdistan tekili xu Rojava Kürdistan gelen gibi de berşavi xu. Nezik hevde bun tekili xu Türkiye ve eğer demeşine vekri bu emzanım ki ev tekilanlar dici berjvandiye gele Kurd nenin. Türkiye dixwaze bişopine. بله برز تما کو مرو و کاروجنه و گرجی مرو لی تماشا که
hin tişt xuya dikin ez weka pirsî ji we bikim gelek kesî ve eva pirsa di serê wî de heye. Niha Türkiye ji Herêma Federal Kurdistan ya Başûrê Kurdistanê gaz û petrol digire îxrac dike. O ew gaz û petrola Suudê çiqa dide Herêma Federal Kurdistanê gelê Kurdistanê çiqa dide Türkiye. O Türkiye perevî gaz û petrolê bi çi awayî li bi kar tîne o hikûmeta Herêma Federal Kurdistanê ew dahatiya ku ji vî tê bi çi awayî bi kar tîne çiqa xizmeta gelan dike ya jî çiqasa xizmeta armanc û mexseta hikûmeta AKP ya şer pêk tîne. Niha rewşa Herêma Hikûmetê Kurdistan, Hikûmet Herêma Kurdistan ev e hikûmetekî bi ser û xwe nûne. Yani wek dewleteka bi ser û xwe nûne. O dorêla wî çar dewletê dagirker ve hatiye dorpêşandin. Ji bo wê em dijî têkiliyê wî û Türkiye ninin. Türkiye ji bo wê wekem bên nefes digre bazarganiya xwe bigîne jihanê. Mesela petrol, mesela doğal gazî zî ev e. Lê tesîra Iraqê li ser vî heye hûn dizanin ki çawa têkiliyê Herêma Hikûmetê Kurdistan û Tirkiye ve hêz bûn dixwazin gazê li ser kê bigîjin jiyanê evê İranê tesîr da ser hikûmetê ser ya Heştê şavê û hêzên anayasaya mahkema saziya dadgeha bingehîn ya Iraqê. birer hat standin ew birer hat standin ki wekem bên gotin ew wek dijî yasaya ya Iraqê ger ew mesela were birandin ew aqas rihasiz nerazibûn şekil ki hikûmetê Iraqê zî got ki bira wekem bên saziya destûrê ger tevî mesele siyasetê nebe. Ji bo wê ew têkiliyana em nayên bibirin. Lê di hundirê wî de çi qas ji bo berjewendê gelê Kurd e, çi qas ji bo berjewendê AKP ye yani bu Kur û Fere em zî nezan çi em ne diyarin zî. Em banga hikûmet Herêma Kurdistan dikin. Têkiliyê xwe bişopînin ama berjewendê gelê Kurd ama xweseriya Rojavê Kurdistanê bide berçava ew nefesa te ye. Eger xweseriya Rojavê Kurdistan têkeve astengî têz têkeve astengî. Belê. Ew ka Twitter'a Mesrûr Barzanî da bi rasta rast eva digotin. Digotin em 15 sal berê ji bo neftê ji bo gaza xwezayî tamam mafê me derxistinê û hinartinê îxracê hebûn lê sekan bûn tiştekî tune bûn. Lê anha em milyonek bermîl rojê hilberîn dikin. Twitter'a wî de ev derbas dibe û milyarek metrekûb jî em gaza xwezayî dihelbirînin. û evaya jî taybetî neftê em îxrac dikin. û bermîla gazê îro ji sed û çend dolaran e. Lê rewşa em bêjin aboriya başûr dema mar mêze dike xizaniya jiyana gel li ber çava ye. Ev dahatuya ya bobelat mezin û ev xizaniya bobelat ewa felaket û krîz ya Başûrê Kurdistan mar bide ba ev û tu ev dîsa balê dişinin pirsa min a ewil. Eva rewşê de mar kare bêje çi? Başa girîng e di serî de rêverberiya Xweserî zî rêverberiya hikûmetê Herêma Kurdistan zî baş dizane ki wekem bên Rusya çito dixwaze împaratoriya ra çarşê bike Tirkiye dixwaze Osmaniya nûhê ava bike. Di Osmaniya nûhê da zî herî girîng Kerkûk û Musul û Qamişlo têdanin. Belê. Yani eşkere vayî dibêjin zaten derfet dibûnin yani. Zatî plaqê wan ez diyar kirine ya Musul û Kerkûkê zatî wekem bên Efrîn û Girêsepî û em bên Serêkanî girêdaya waliyê Mardînê û Dîlokê kirine. Ew çi manê çi wextê Tirkiye derfet dît ew ê Musul û hetanî Kerkûkê dagire wek îlhaq bike paşayekê xwe. Vay em baş bizanin Herêma Hikûmetê Kurdistanê baş bizane. Ya du
gelek giringe veken ben îro divên şey yani îraşkirina veken petrol û gazê dihatê vî gelek mezinin ew di pirsgirêkê mesele siyaseta hindirê Herêmê Kurdistanê. Herî zêde veken min partiyê me Kurdistan. Partiyê me ên Partiya Komünîsta Kurdistan ya Başûr ve zehmetkeş û hemû partiyên me din gerek li ser vî zêde biskinin dihatiya vê petrolê û gazê ved gerek ku derê. Em bi teorîk dizanin ki hemû welatan, hemû dewletan burjwaziyê wayên netewî wek em bên dest didin ser mal û milka yani. Va tenê ji bo Kurdan nine, ji bo hemû ciyanê em giştî dizanin. Hiç urge yani. Qet şaşî orda tune. Kîjar devleta ka nihê ava bûye burjwaziyê wî wek em bî burjwaziyê wî netewî bi çi mezin dibe bi dizîkirina divên ya mal û milk milketê mezin dibe. Li başûr rev şiye çinine emayî baş nizanin lêbelê ew mesela hindirê siyaseta başûr herî zêde mezî alaqedar dike. Em tenê banga Birêz Mesûd Barzanî dikir gotin ji me re gotine viqas milyar dolarê wî li derve ye lêbelê qurşê min tune ama nizam 40 milyon gel pişte min e ew berjivendiyeka min ê mezin e. Em dixwazin bi wê bawer bikin û kekî Mesûd herî zêde li ser va wekim gumana li ser van ve herî zêde rex li ser vê feqîrtiyê li ser vê divên ya xîzaniyê biskine û nikan meşê xwe bidin demek dirêje. Wexas dahatî heye, wexas divên îraj heye gerek nafavê divê ya li ser gelê Kurd be li ser karker û wekem bînin feqîrê Kurdistanê başûr bûye. Belê. Biraz alî kedin jî em bêjin hevkariya Türkiye û ya taybetî em bêjin PDK ya ji Hikûmeta Herêma Federal Kurdistanê ya anha ku destê PDK daye li dijî PKK em bêjin helwestekî wana yê ew hevkar dixuye û ji xwe daxuyaniyên xwe da jî dibêjin em li hemberî terorê hevkariyê dikin. Em zanin ku li hemberî kît hevkariyê tê kirin evaya dema Türkiye dibêje terör Kurd tê pîra me PKK dest nîşan dike û lê dibêje em li hemberî terorê hevkariyê dikin. Ev hevkarî gelo divê biharê de ihtimalek heye ku hevkariya li dijî PKK şereke nû dest pê kirin be. Bînêvir têne, gotinêvir têne ziman wek em bên qedexekirina 10 roja waliyê Diyarbekirê yani wek bîneke wir bû. Em bên çalakiyê adarê qediyan parêzgehê Amedê raw 10 roj wek em bên hemû çalakiyê derve û hundir qedexekirin. İhtimaleke wek ihtimal heye ki mîna wanê her roj 10 roja derê wayî dirêj bike. Eger ew were dirêjkirin wir têm em wir gerek em mana wê wisa ye ki ev divê ya tevgereka leşkeriya nû ya Türkiye ev dest vê bike. Dema ki dirêja zaten Amedekê xwe dikiye û bi eşkera jî dibêjin zaten. Em ê aramî bînin wê mintiqê. Aramî em zanîn çi ye zaten yani bi divên ya bi hêzekî mezin îjan hêrişa başûr bikin, eger derfet bûn hêrişa rojava bikin û li vê derê em bin hemû hêzekî wekî azadiyên hêzekî demokratên hêzê Kurdanên sîvan piştavan bişkinin em tişekî balkişe divê hêlê de Hikûmeta Herêmê Kurdistan serî de Serok Barzanî baş li me baştir dizane ki de armanca Türkiye'de qet qebûlkirina Kurdistanê tune. Ew xapandinaka mezin e parêzgehê hevlerê vekem bûn albûna Kurdistanê da Qayûmê Diyarbekirê. Ew xapandineke Türkiye qet Kurdistan qebûl nekiriye de ajanda wê de tişekî wir tune. Car cara ala Kurdistan û ala Türkiye tê berhevdi lêbelê em dibûnin ama Türkiye divê yani wek de facto wayî qebûl dike ama di ajanda wê dûr û dirêj de Kurdistan qet tune ye. Hikûmeta Herêmê Kurdistan, Partiya Demokratîk Kurdistan wayî li me baştir dizane gor wê helwesta xwe bigirin, gor wê
ittifaka Kurda heli girenge eğer îro birakujiyek li Kurdistana başûr çêve ew divêne keraseteka mezine tenê ji bo wekem bên PKK yan bû PDK ne ji bo hemû Partiyê Kurda ji bo hemû gelê Kurd keraseteka mezine ji bo banga me ev ki Birêz Mesûd Barzanî digotin qet em ê vêşinda pêşiya birakujiyê qet be qet venekin em hêvîdarin ki li ser vê helbesta xwe biskinin daxwaza me zêve. Tenê Mesûd Barzanî gel çi bike ya? Min bêjin yekser Kurd û weka hêza Newrozê tiştê ku diyar kir ji Kurda û ji partî û dezgehê Kurda dixwaze çi bikin? Li hemberî van tiştê ku ana me şîrove kir. Niha wek em bên tenê Tirkiye ne, Tirkiye di Bakur da îranzî di Rojhilat da amedetî dikin. İran zî amedetî hêrişê dikiye. Ev jî li gor berjiyandiya xwe. Tirkiye eşkere dibêje mehanî ziman, yani amedetiya vê leşkeriya hêrişa wek em bên leşkeriya nû dikiye. Bi def û zirna dibêje zaten. Li dijî wê milletê Kurd, gelê Kurd kane çi bike, serî de kane teme vekî gerek başûr û rojava nêzîkî hev dibûn. Dûr da wek evek tune be. Divên ya dualîtî tune be. Tirkiye'nin dûr da neqebekê ji bo xwe nebûnekê têkeve navbera xweseriya rojevû federalîzma Kurdistanê ew gelek giring e. Di dêwî li Kurdistana Bakur helbest giring e. Hinek partiyê me bi çavê wek em ên partiyeke me binirin. Hinek partiyê me bi çavê partiyeke dibinirin. û dûr da dualî çibe li Kurdistana Bakurê ew kûr bûye ew gelek pirsgirêka daxe pêşiya me. Em çawa bikin, çito bikin li Bakurê Kurdistanê em divên ya rêzekî li dijî hêrişê leşkeriyê nûh Tirkiye helbestaka hevbeş bikirin. Ew giring e. Banga me ev e li siyasetê Kurd ê Partiyê Kurdistanê Bakur ra. Li belê dîplomasî gelek giring e. Banga me ev e. Diplomasiya Kurda li her du parçeyê zî çêbû. Li her şer parçe çêbû, li her zêde zî li Federala Kurdistan û li herêma li Xweseriya Kurdistan çêbû. Ew her du parçeyê me dîplomasiyê xwe bikin yek li derva li dijî va hêrişa mafê destkeftinê biparêzin, mafê weke bên Kurda bînin ziman û li dijî va hêrişê neheq bêhiqûqî ê neheq weke bên piştgiriya diwenşiya hêzê navdewletî piştgiriya raya giştî ya cîhanê biştîn. Gelek spas birêz Sinan Çiftçîrek serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê tevî bername me bû nêrnê xwe me re parve kir mala we ava. Temaşevan hêja ez û mêvanê xwe û hevalên xwe yê rejiyê û pişt kamerayê bihev re xatirê we xwe ji we dixwazin heta bernameyeke din em dibêjin bimînin nava xêr û xweşiyê de dem baş.